Hoćete dalje? Ovo su slike koje sam uzeo sa CNN. Ne otići predaleko, čak ćete i nažalost i Jadranu naći. Možda ne u ovoj segmentu. Gledajte ovo. U hranidbeni lanac mogućnice zagađenja. Ja nisam neka zelenjava, nisam neki hippie, ali mislim to su vrlo ozbiljne stvari. A da ne govorim ovdje još ono što nas zagađuje. A ova divna mala zemljica. A kaj smo napravili svi skupa na 7 milijardi pučana u smislu zagađenja farmaceutikom? A gajmo kisik, a ovo nam predstavlja na neki način kisik planeta. Ovoliko su već bolje, to je amazonska šuma koju smo... Vratimo se nakon to važno. Koliko smo amazonske šume planetarno popapali, vidite, ovoliko simbolički. A imaju novce u Brazilu da to saniraju. A to je planetarni problem. Vi ne možete kompenzirati nedostatak Amazona pravnje šuma u Hrvatskoj. Dakle, tu smo malo sebe. Prema tome, vidite, to su problemi koji nas svih se tiču. Kao i koja energetika. Pa ne može fair bez energetike. Mene su u zadnje vreme povezali naravno s Amerikancima. Ovo je recimo jedan laboratorij koji radi u Brookhavenu po 10 milijardi, a ovo je recimo što radi sada u pustinji, naravno solarnu energiju, praktički svi laboratoriji svijeta, uključujući i ovo u vjetrenčinu. Uvijek pitaš šta se im dešava u energetiki. Ma niš novo, solarna, ovo je čak i nuklearna. I onda me pitaju kako će biti računala, pa ja kažem, evo, mogu vam reći, ovo sad u Kini sam bio prosto zao, šef Kineske akademije, radim u laboratoriju u Kini, evo, najnoviji. Ono što sam napravio u Americi, sad radi u Kini puno bolje. Zašto? Ima novac, treba mi $25 milijuna za pod laboratoriju. Uređaj koji će raditi one atome, mic po mic, je tu. Nije problem uređaj. Problem je što uređaj mora levitirati ili biti u suspensiji, da ni jedna vibracija ne dolazi izvana. Jer ako ja vama stavim atom po atom za budući elektronski sklop, a to radi uz budućem i Intel, i IBM i drugi, no? Ako ga hoću napraviti savršeno, ne moram točno postaviti svaki atom kako ja hoću i gdje ja hoću. Pri tome, naravno, sam na skali Štrema, vanjska vibracija postaje relevantna. Dakle, pripravljenu umjetnog materijala mora ga izolirati od vanjskog svijeta. Kao oni uređaje STM. Ukoliko prije što dodajemo uređaje tipa spektroskopije i scanning mikroskopije, da doslovce kontroliramo skaniranje, što bi rekli čip, in vivo. To zahtjeva ne nekako preveliko znanje, u principu mogli napraviti to zajedno. A traži novce da se napravi izolacijski laboratorij. Recimo, na Ruđeru bi teoretski to mogli napraviti. I čak bi znanje više manje skupili. Ali to je problem. Amerikanci su htjeli to financirati, međutim privremeno su u zakašnjenju i zato je recimo tako laboratorij. Šta će to dati? Pa evo što će vam dati. Prototipe znamo. Imat ćete računalo 2030. godine, možda i ranije, mi prototipimo, bit će veličine nokta. Kao ženski lak na noktu, mislim, tako računalo mi možemo napraviti. Da vidite kako stavlja. Sad pitanje kako ćemo, gdje je ovaj keyboard, dakle, gdje je tipkavica. Ma nema, razgovarate s tim, no? To je vam još jasnije nego meni, no? Dakle, razgovaramo direktno, a kako ćemo projecirati na zid, pa napraviti još uvijek jedan mali kao na rupicu, da možete na bilo koji zid i stavi projecirati ovo. Mislim, jedan fiber ću možete projecirati na zid. To su mi stvari o kojima se radi. A ko na njima radi? Pa ljudi koji vidi. Pa nema tih tipovi u Kaliforniji, u Indiji, Kini ili Europi koji radi na to da sad neko pametio od vas, nije nijedan. Nema u mom konceptu predavanja do sada, nema ni jedan pojam koji ne bi bio stavio objasniti svakoj osobi ovdje. To je 100% sigurno. Tako da ne bi neko rekao pa Luna priča neka jako napredno. Ne. Ja pričam stvari koje su totalno primjere na fakultetu ovome ovdje i svakoj osobi u publici. A naravno svako da se onda može pridomiti. Nekomu tih tema. Ajmo dalje. Biomedicina radi redovne kongrese u Dubrovniku s mojim prijateljem Vlastnom forum. Tu je strašna igrica oko matičnih stanica, ali ne zaboravite ništa drugo. Elektronika jako ulazi naravno i te bioteme. Tu će biti dosta izazove za vas. I sad pitam uvijek šta izaberu mladi, ali provedem temu. Pitao sam moje mlade studente šta oni izaberu. Oni meni uvijek kaže, znaš kaj, mi hoćemo ljubav, zajednička komunikacija i nezagađenost. Nije mi niko rekao hoće više automobila, to je zanimljivo. Nije. Mislim da ljudi malo satiriraju broj automobila u broju ovog zagađenja, pa više nemojte voziti po Zagrebu. Ja sam se na tom bazirao, možda imate dodatnih ideja, ali to bi bila nekako bazična ideja. Znači, šta bi ljudi htjeli? Sad ne govorim opće o sebi. Šta bi ljudi htjeli za 30 godina, to ste vi? Ili 50? Pa htjeli bi da vam planet sačuva. Pa sam onda glasio djece rekao, pa ajmo se malo potruditi. Nisam ja tu neki ekstremista, mislim da ću sve čistiti, tako dalje. Ne, ajmo malo prilagoditi jednom korak po korak. Pa nema sad zatvori INU,
maknuli odmah nuklearku, uopće ne govorim nekom tako. Govorim samo da ajmo preslagati našu energetiku i tako dalje. Komunikacija, pa Bogu hvala, je fenomenalna već i tako dalje, možemo poboljšati. Ja bih recimo u Hrvatskoj, evo, prva poruka dana, molim vas, sve vas mogu najiskrenije. Već u premijerke, ako sutra vidi prošlo, će možda desiti. Ja tražim da Hrvatska nakon Finske bude druga zemlja na svijetu koja daje svima Wi-Fi, wireless internet svud. Pa zamislite vi, ja sam sam naježen. Pa da napravi jedan poklon ti izujani, jedan poklon wireless internet svuda. Pa da deca, a ne govorim o vama, se govorim mali kikići, ne? Pa moje su 2 godine imaju u wireless internet. Od malih nogu da to upijel, pa to je jednak neizbježno. Jer bi naučili vi. Pa je nek naučili, ne bi se neke na Hrvatskoj. Pa zamislite taj poklon nacija. To je prva stvar što da tijelo smjera. Ako se ne slažete, recite, ali mislim se slažete. Vi ste svi pametni, vidite šta bi nam to dalo. Jesmo čista zemlja još koliko toliko, jel? To svi znamo. Sad zamislite da nam daju wireless internet. Je pa mora rekli, ja ne treba svaku pepeku štefeku. Pa znam da ne treba svaku pepeku štefeku. Ali dok završim predavanje, bude vam jasno zbog je to važno. Ajmo dalje, svi zajedno. Dakle, to mi je baza. A sad gledajte našu Hrvatsku. Vi htjeli ili ne, i ja. To nisam ja. Znam. Mi imamo ovoj zemlji milijuna zaposlenih. I ja kažem kvazi zaposlenih. Jer daću dokaz zašto. Kad sam slično predavanje držao na plenarno predavanje 1999. godine na skupu svih fizičara Hrvatske predsjedavao je akademik Pavle. I držao sam tako predavanje. I bunili sam se protiv, uopće sam objavio članak. I najavio sam kompanije tada, imate članak objavljen u fizici, a držao sam ga i na pilat. Da će biti kompanije kao Amazon, kao Google, kao Yahoo. A već je tad financijski sustav pao. To je bilo 1999. godine. Mislim da smo i slušali. Nitko živ. Fizičari jedno objavili. A sat vremena trebalo predavanje, drugi trebalo trajati pola sata. Tad je to objavljeno. Evo činjenica, to sam učio od vlastnih studenta. 1.300.000. A moja nova Hrvatska, koja je vaša, sad ćete vidjeti sa mnom i bez mene kako hoćete. Ovo nisi imao. Dovoljno 3% umreženih znanaca. Na nivou Hrvatske koliko je 3%? To je do 100.000 ljudi. A rećemo poslije zašto. Jer ako ih umrežite u ekonomiku znanja, što recimo ove nove teme koje ćemo razgovarati, znači ima znanje, na primjer u softveru, što sam sa mojim prijateljem, profesorom Jerenom razgovarao, koji je bio ministar, već tada mi to govorio i razgovarao sam, pravim se sve iz ja izvolim, kaj god ne. Mi smo razgovarali to 90. godina, nismo ovdje implementirali. Ja? Dakle, te ideje su postojale. A sad zašto 3%? Imate 2 karakteristična broja koja vi morate kao inženjeri znati. Prvo, 3% je otkriveno u logorima u Kini od strane Japanaca. Imali su ogromne broje Kineza u Drugom svjetskom ratu u logorima i ustanovili se ako maknu 3% ovih lidera koji su troublemaker, drugi ništa ne rade, mislim sve ok nije. To su onda posljednji znanstvenici provjeravati u biosustavima i drugim sistemima samoorganizacije. Dakle, to je nešto što je sada znanstveno utvrđeno. Možemo razgovarati zašto, ali sociološki, biološki i drugi samoorganizirani sustav, kad umaknete 3% vođa, oni koji nekog vraga hoće vrdati mrtvo, ovi ostali su glavno zadovoljni. To ne znači su loši, imaju oni svako svoju ulogu, ali nije svako napravljen da je ne volim ova vrata, da mi promijenimo ovako. Recimo, Kalifornija ima puna tih tipova, koji hoće silno vraga nekog mrtvo, a kod nas su glavno opet. A to je važan parametar. 3% su oni koji mrdaju smjerove. Kam se ide? Pa nekad je loše. Drugi broj. Nema nacije koja ide naprijed ako nema najmanje 1,5% inženjera. To je ustanovljeno u Njemačkoj, Koreji i drugi. Čim zemlja ima 1,5% inženjera u cijeloj masi, desi se kritična masa znalaca, šlosera, kaj god hoćete, i ekonomija ide na gore. To recimo za Korejanci je 45. godine bilo 1000. Danas, i to što su napravili razvoj nacije, dok i ne bude najmanje 1,5% inženjera. Jer ako vi mislite da će sa našom subraćom sa filozofskom, koja je nama tamo zumba njumba priča, neka napraviti, ne. Pa ste vidjeli premijera Sanadra, pa ste vidjeli sve ono jasno. Pa kaj je to nismo? To su dramaturzi, to su ljudi koji se igraju posebne moći, reorganizirajući okoliš. Pravnici, katastrofa. Da vi imamo neke pravnike, ova država ne mora skidati gaće na svaku zabavnu.